Vimi gi phibam singthaningai oina phagatlakpadagi ICU dagi general ward ta hongdokhre ngasi April gi tang 5 da Manipur news reader gi channel dagi sathiraba laina laichat na positive oibadagi jenims ta layeng liba thangmai bandagi nupi masa adu ngarang test tawbada negative oikibaga loinana aroibo oina makhata na test tawbadori masida mahak negative oiramlabadi hospital dagi discharge tawraba yabagi thajaba laire ser asida mahak ki phibam singthaningai oina phagalakpadagi mahakna lairiba ICU dagi general ward ta hongdokhre ICU dagi mahak sathiraba C19 na semba general ward ta hongdokhibani hairi हौजिक फाउबद महक अदुकी मतिक सिंथानिंगे ओइना फगलकपा अमदि चाबा थकपा पुनमक यारे हाइरि अमरोमदा रिम्स ता पॉजिटिव ओइबदिगी लेकनरिबा लिलोंगदिगी मियु अदुगी हक्संग फन लाइरि महक का एरोप्लेन तोंमिनरकपा मियु 18 टेस्ट तौबदा नेगेटिव ओइरमले हाइरि थंगमै बंदगी नुपी मसा असि डॉक्टर सिंगना यामना सेक्सिना लायेंबगा लोइनना महककी फिबम नुमित खुदिंगी मॉनिटर तौखि हौजिक महककी फिबम सिंथानिंगे ओइना फगलकपा असिना मरम ओइरगा मिपाइनिंगे ओइद्रे हाइनसु पाउक्सी असिना फुंगदोरकलि थैंक यू